Mana Abnazar aka sizni shu es tatgandan beri bilem. Ova. Nuqra qirg'izcha söyleysiz da. Anam biroq Kırgız söyleyişte Mirza. Buna giygeniniz mınau jin elektron deydi. Ova. Bu yağı karışsa orası arlaşta. Mirza. Şu giyim sebep boldu siz jalan qirgizcha söylep kalganыңызга. Yemin mındaydı. Mında qarap görüp durup kıştın kıştay жақшы, kızınız ay жақшы degende alık orsa ilgiri esirmanda orsa söylep jamaynap kaltırız da çine şerek. Orsa sözleri koşup geyip sözlerden qarasa geyip Toqta özünün altınday bolgan altınga almaştırgыс tilib tursa. Nege biz birönün tilini silebezi? Koytup yaqa жылдык da mı? Qancha yaştan beri şol sezim geldi sizge? Emi şol esi qıyradan beri go. Jo'q, gurun elet, biz kichine özlere qirgizcha söylöşülemiz. Siletile maşa murda orsa qoşulutla maşamça murza. Az qoşpay qaldınız. Hazır emi qoşpay qaldım. Mümkün boş jap. Kiyede qoşulup ketedi, birer payız. 1-2 payız qoşulup ketedi. Emi үйрөнүп алган экенбиз да, мырза. Ушундай Kıştı kıştay жақсы еді, қызымыз да жақсы еді. Қырғызша сөйледі туғандарым. Мына сіз футбол ойнап атып қырғызша, мысалы футболда жанагы аут тұрғанда эмне дейбиз? Аут, бұл немеде бардық сөздер қотарылбайды. Себебі футболды шөл тапқан да. Англис оны тапқан, олар өздерінше. Мына мисал үшін біздің де 2000 ашық, 2000 сөздерін ашық, сөзі орыстар қолданып жүрген. Қайсылар? Мармар таш, мрамор деділар, зымырыт таш, зымырыт. İzmir dediler. Oçok, jönekey oçok. Aşak deydi. Kamış, arkan, kapkan, tumak. Misal için Moskova'da Arbat деген çoğun köçe var. Aravat деген söz eken de. O Sivimay Taykan aytdı. Şambay. Aravat. Aravat, Arbat деп atır. Ayda dedi. Narkasılma Can деген bir Tatar jigit barlar go. Jülas. Tanısan gerek, tanımasan gerek. Dardagan. Komentator. Narkasılma Azı bar yok oşak şey. Ötüp ketdi okşayt. Je barby danası öttü okşayt. Bar tüstürüyor. Öttü okşayt. Oşak şey bir yol verip koygan qarap otursam bir kitap alıp koluna. Mına deydi. 2000 aşık söz bizim sözü ortalar koldan jüröt deydi. İnandın şu 2000 aşık bu. Oho, qarap koy. Oyuncu emas da. Tuman da bizim sözü. Tuman misal için. Şu söz ortalar koldan. Misali biz Tölöykөндүн başı водопроводный деп коет. Аш жерде siz ne deçelеңиz bugün? Emi aşağı Orus'un başı dediler. İlgertinde Orus'un başı dediler. Жоқ, Orus başı el koygan at. Водопроводный кийин суу кубур деп сөйлеңиz. Суарық деп коет. Бар, суарық деп атам азыр. Суарық. Суарық. Водоканалда иштейт турбайсызбы азыр? Ооба, суарықта иштеймин. Суарықта. Арық канал бул немисче, англисче канал деген. Ал Zındarda kanal деп коет экен. Көпмөнсү бар экен. Шундай дүние. Шынтып 8-ге кырса сөйлесек. Кудай жерде, чык бара бекин бей. Ne bekliyorsun? Интер берип атат биякта. Интер берип атат. Бул болсо орусча аралаштырып сүйлөйт бул киши. Буну кандай кылабы? Муну дагы 8 неме алабыз? 8 бияка көндүрөбүз да. Орустар өлөт онакы бир көтүнө кирет мына. Жаман сөйлө, жакшы сөйлөгү. Мадан сөйлөгү. Бот. Жаман сөйлөгү, мырза уятылат. Ушундай дүние. Барган жериңе айткыла дегиле. Кыргызча сөйлөсөң ушул да. Kırgız köktörde жылыбыз бул, асмандагы жылыбыз бул. Кыргызы. Кыргызда элдери жок, эл жок. Имсагарды гана ал. Куан Сатайдын аялы. Кыргызстанда жери барбы? Кыргыздарда эл барбы деп. Чынды. Сиз билимиңиз боюнча кандайсыз? Эмнени бүткөнсүз? Жана көйсө шаны бүткөн. Анда чылага бүтүп. Спутуну бүткөнсүзбү? Аша Кызылкаяда бир окуу. Каравандыбы? Кызылкаяда. Караван бар эле да? Жок, караван башка. Караван бир жакта Кызылкаядан аракта. Ошо бир окуу жайын бүткөнмүн. Анда чала бүтүп калып кеткен ошо. Мисалы ушундай да. Жумуш дыйканбыз. Мактаныч эмес. Мен мактанбайм. Асмандагы жылдызмын деп. Мен жашап жүрөм, жөн эле кыргызмын деп айткандай, Кыялбек Ромбетов айткан. Кыялбек Ромбетов күчтүү акын бар го. Ооба. Күчтүү акын ошол. Айткандай, ушу секен жүрөбүз. Мактаныч эмес. Мактанган деле болбогон ошол. Азыр мисалы кайсы сөздөрдү мындай кыргыздар колдонушса жиңиз келет? Мисалы үчүн орусча сүйлөйт кейбир, орусча сүйлөйт кейбир. Орусча кошуп сүйлөйт анан айтасың, мындай андай деп коет. Мен айтам, чалка менен чаап турам дейм, куйрукка чаап турам. Неге элетиң жейсиң деп күчөсө. Туруп берет, ким болсо да, аалым, окумуштуу профессор болсо да туруп берет. Кошуп берет да кейбир орусча сөз, чоңдор айрыкча. Ушундай дүние Нургазы мырза.
Hazır siz qanday жаңы сөздөр колдонуп атасыз мисалы? Жаңа сөздер girdi var. Mesela için tayfa, gruppa degan. Gruppa. Tayfa. Siz tayfa deb колдоносуз. Tayfa deb qo'taladi degan shu. Shuni qo'llanadi. Qisqasi var ne sayılır var. Vodokanaldı, su kanal. Suvarıq. Suvarıq. Şular. Dağı Şu göp üstüne çıkardı. pestime deb колдонуп атасыз. Oş test. Oş pes misalı. Ama tök şerba deb qo'yasan, tök şerba. Tok çarba. Tök şerba tökda. Tok. Ayl şerba degende su şerba, ayl şerba, tök şerba shunday ketaradi. Magazinde dükkan. Dükkan, dükkan al. Kamoktuçu. Kamoqda dükkönçe da, dükkönçe. Dükkönçe. Dükkönler bizni söz emas al. Farslardaki dükkan degan. İran, Irak. İran. Tacik. Farsilerin sözü. Dükkan deydi. Bizde dükkan bolan emas ilgari. Turubu. Şey bu yerga qoyun bar, uyun bar satıp Nurgaza, Şergaza satып almashtirib shunday qilib yurgan. Bu da gap. Dükkandan keyin qo'llandik da. Dükkan deydi, düşman. SMS temne de otas SMS yönetip koydu geldi. SMS'mi qavar berdi deb qo'ysan bo'ladi. Abi. Qavar berdi SMS. Servis masal informasiya, servis deb qo'yish olsa. Qavar da, qavar beresin da. Jaçını ana qilib qo'y, buni qilib qo'y, ish bo'yicha. Kırgız tilini önütürüş için ne kılsam deysem, kanday kılsak болады? Endi qirg'izlar öğretish uchun shu qirg'izcha so'zlayversan, aytaversan, uyreteversan, böyle seniki meniki bo'ladi da. Anda unchib qolsang, men unchib qolsang, sen unchib qolsang, unchib qolsa arqadan chiqib ketardi yosh bolalar. Atam, enem, baykem, taykem shuni so'zlayotadi öyle. Chin. Aytaverish kerak mana shu. Kishga kim bo'lsa da, Japarov, Qaparov, Sultan aytaversan, böyle seniki da. Shunday. Sizin balalarınız dışında kırılsa söyleyin. Siyle atam, siyle aytatam, devatam, siyle devatam. Bargan жерде aytan da shuni. Hiç tartinish, qo'rqinish yo'q. Aytaveradi ne? Aytishga haqqim bor, zatim bor. Men aytmasam, sen aytmasang, al aytmasang, kim aytadi? Shunday deydi. Gırda жазып yiyiz. Jag'irdi, ishim yo'q ekan. Ishim yo'q, ishim. Qara sözgöçü. Qara so'zda jasobat qo'yma. Hareket kılasın mı? Hareket qilishadi, xudo qalasa. Pensiyaga chiqib siz ham hareket qilыңыз. O chiqdim, rahmat. Hareket lazım. Birinchi Xudoyarkadan boshlash kerak da. Bo'ldi, boshlaymiz. Qirg'izcha so'zlatib. Jo'g'orgi kengashda o'rischa so'zlayotadi-ku man. Uyretamiz. Ama qirg'izcha so'zlayanda. Uyretamiz, uyretamiz. Bunaqasi. Üretiş gerek Turan. Jo'g'orgi kengash bo'ldi, kengash. O'rischa 5-6 so'zni o'rischa so'zlayotamiz, haramlar. Javob so'zi. Ana javob so'zi. U yaxshi. Haliki dumbil bor-ku, ne spiker bo'lgandan. Ko'p. Mongolskiy mordona. Aytib qo'ygan shunday deb o'tadi. Bu yo'l